tro dilenidi da gomz hag vo pedet Lena da gomzouzor. Lena Louarn a zo best-prezidentez kuzul Randvroel Breiz hag karg da Yezou Breiz. A me la var fe ouspen stormerez a belzo a kalonnek evit ar brezentek. Lena Louarn va vous parler en tant que vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, en charge des langues de Bretagne, et j'ajouterai militante infatigable depuis longtemps pour la langue bretonne. Ja. Men kan even niet. Oui, Sörling, que me skriven med trop. Armel. Dema der hol, la wentre on golet kemenadu d'amant par un drezen ken kaer, une on glad dans dvezel justement norvro, a geve fer hol bodet d'amant. D'agenta evel juste et rancon nos saludi dans nos Loïc Girard, président Cusul Randvro Breiz, a gameus lavaret des ans, pesar war veze amant et teruk, mais dive un temps pepler et Breiz, hag et chom en dud revut d'amzonch, hag trugare da Yamber Kemener, d'aveza kasset ar stourm, war well et pepler, evit glad orbro, war ar pem département. Abawe anterkant vloa, ane oket izio nemet ken, eve chinchet, distumet, diverket, treusfurmet, adanvet, l'errant d'avadur es Breiz. Tut dizesk a gren, pedisse blant, me grevu sof, enep glad oriez, a zistruj, a ziverk on istor. Digarichoutoul ave de gasset ganto, dibouel a fos a lies, evida a lodvrasa ezoute. Nerouin kedeor a rol en ezo, pepiniamant, edeus pe endeus klevet, sur digarejou faltazius, pe goasor c'hoaz disprisius. Testenou en UNESCO, evit goarez ar glas da skrivet, a zo bet kenzinet gant brohal. Pelermo, de gemeret e o bet oriez et ouet glad ar France evel yezoual ar stad. Nelerke de gemer na santi da zibabou a froudenou ties kerzo. Ar gladman a zo dan nol, memor ar vretonet, memor ar vro. Hag an istor, aed a randvedou. Diberena ar vro, eus e lec'hant vadurez, a zo digruziena davad ar rumadou da zon. Paourat a diverka, memor ar vro. Diwarze, e premetant deor, e roulenin a dare digant président a randvro, ken derhel da zerel pen, ouz seur doareou a louber, trevadener a jacobine. Ken dalhom da lavaret, uel a crin, ne hean imket da stourm, keit a madevoke restolet deom, pez a zobet tenet digant eom a distruget. Trugare. Ja, goude an dilenidig an Lena Louarn e deut tro an arzourien da gomz hag e pedan nolwen mag emañ en ur chichen nolwen korbel da zon da gomz evit an arzourien. Golet ebet bremaik en seke be appel. Daoust hag emañ nolwen nepel diouzamp. Nolwen korbel mar plij. Pour les artistes bretons qui ont signé l'appel, Nolwen, qui est également passé à la télévision, si vous l'avez vu, au journal de TF1 hier, va nous délivrer un message improvisé apparemment. Mais ce sont les meilleurs. Ouais.
Ah, merci bras daar Patrick. Non, meus ket prient en itra, peogwir eus komz a traoar e gise. Hag zo bet kalzik tuto lar trao a boiz a rok. Non, nous... Pep tra zo belar et pep soan e lar fendor. Arzurien hag a brezhoneg, petra perag o peus sinet e petra a real. Ba ne, meus ket a gomz e anno an Arzurien fas penoz. Amo zo an al, el fe komz kemen. Non, c'est putain. Non,